Siyabonga Mageba, kwekucala nje angithathe leli thuba ngicala ngikulilela mengameli wayo iSwalimo President Kawuzela ngekushonelwa ngubabe wakhe. Siyathi ukuthi kubhlungu kushonelwa nje kubhlungu kophana kushone umuntu lo uvute nakangaka lo beka close naye amthandza kangaka kubhlungu kakhulu. And siyathi lela khona exile mengameli wayo iSwalimo Mduduzi Simelane ukuthi akayi ngebumnanzi, uye ngekuthi uthandza Emaswati, uye ngekuthi ucommitted kulo mzabalazo. Ngithi nje kumnguni wasebuhleni, ngithi nje kungathi simakadzangalilwa sandla sakhe semusa awadvodvode aphindze abe nabo umdali lesikhathi lesimadima lesi kanye nemkhokheli lazwide nemndeni wakhe wonke nje Simelane. Sithi siyinyonyane yebafunzi, we are passing our deepest condolences. Kushona kwamkhulu kusivise sonke buhlungu, besifisile ukuthi umuntu omdzala naye aphile, sisina siyithola idemocracy labe kayilwela kangaka umfana wakhe ayibone. Ngiphilile ke Mageba kayi ngekufisa kwemasotsha, azame amasotsha kwenta konke kophana kungakafiki isikhathi sekuthi bashone, ngoma kufa komuntu akuyi ngekuthi umenyanya kanganani, kopha kuya ngekuthi uNkulunkulu sesifikile yini isikhathi sakhe. Ngiyaphila Mageba, solo ngilokucolane lwatiwa Maswati longashintshi lofuna kubona live leMaswati likhululekile, solo nguye mengameli webafunzi lolwela emalungelo nenhlalakahle yebantfwana beMaswati labafundza emakolishi nemayunivesi kangwane. Siyabonga nathi nje siyiSwaziland National Union of Students kuthola lithuba lamhla sibe khona la Swaziland Democratic News. Ngiphindze ngibonge nakubafunzi labahlale njalo bangisekela, ngiphindze ngibonge nale National Executive Council ngoma kungabonakala mina ngihamba embili as the face of the organization, kopha labangephasi kwami lengihola kanye nabo Mageba bento umsebenzi lomkhulu kwendlula lele ngiwendako mina ngaphandle kwabo ngilide lelide. So I'm very humbled ukuthi ngisebenta nebafunzi labangisekelako labahlala banami njalo njalo. Akukhona la ngingendi kahle khona ngoma ngikwendi kahle konke bayangi-advise lapha nalapha bahle bangicorrecta ngoma leadership akufuneki bese soba big headed, awusakhuteki. A true leader nangabe khona la ingendi kahle khona iyaboniseka, ilungise amaphutha, umzabalazo uchubeke embili. So kubonga the National Executive Council lengilida nayo ukuthi bayangisekela kakhulu, and ngaphandle kwabo ngilide lelide laba kude inyonyane yebafunzi lengaba khona ngaphandle kwalabafunzi labalamakolisi. Ngithi nakulabafunzi ngibonga kakhulu, usho ngilimele ngilapha eMkhiwa esibhedlela beda abafunzi ngetinkhani tabo batongibona bangigcinisa, nami kwanginika lokugcina ukuthi cha angikho ngedwa vele lento lengenda yalabafunzi ngoma nasongendi kona ubona ukuthi sibe sekubabedi labakulandzelako, but nje ilithando nesupport ne-understanding yebafunzi ngisenayo. Kubonga kakhulu nje lokho Mageba, nani siyabonga kini Swaziland Democratic News ukuthi you are always there to cover the struggles of my students ngoma besingentani kophana kude imedia kude lokunga-exposeka. Nani siyathi ukuthi nithwele nzima, you need resources, you are under threat usho nisebenta nika media, but siyabonga your spirit of resilience and always being there to cover the struggles of my students. Phindze sibonge kanye even nebalale nebabukeli ekhaya labahlale kanjalo ba-comment abalandzela basikhuthata. There are a lot of people labasupportako, labanye ngeke ngibasho but sisile support lengaka labanginika yona personal nabaphindze banike yona nalenhlangano yebafunzi. Sithi sibonga kakhulu Mageba, kungathi uNkulunkulu lo moya loyo akawanzisa kibo, sisachubeka nalomsebenzi lomkhulu weMaswati wekubona lelivela kangwane likhululekile. Otherwise mina ngiphilile and solo ngiyachubeka nekuhola abafunzi ngiyabahola phela i-10 years.